Pozdrav ljudi, evo danas jedan onako jednostavan i kratak video, ali vrlo koristan za svakog onoga koji koristi ove krovne nosače za transport bicikla na krovu automobila. Tako da evo, ukoliko vas zanima zašto sam zavezao bicikl ovako sa ovim užadima tu, to jest ovim teretnim užadima, ostanite uz naredne minute ovog videa. Idemo. Dakle ovako, za početak, znači zašto sam uopće došao do ovoga? Pa naime, jedan dan sam se išao voziti sa biciklom i stavio sam bicikl gore na krov da bi došao do lokacije gdje bi mi startala ruta i sve je bilo u redu, vrijeme je bilo savršeno, nije bilo ni prometa puno i samo iz ničega najednom počeo piriti nekakav snažan vjetar sa strane i gurnio mi je bicikl na stranu. To sam u biti primijetio kad sam stao sa autom da vidim šta se događa gore, ja sam čuo nekakvi zvuk i kad sam izašao vidim bicikl nagnut ovako na stranu. Čak malo i ovaj nosač se malo iskrivio, znači toliko bio neki snažni nalet vjetra. Na svu sreću nije bila nekakva veća nezgoda, nije bilo prometa i bicikl nije pao sasvim sa automobila da baš jako da bi se nakrenio pa da bi zapeo za nekakav stup ili nešto, nego onako, šta znam, neki 45 stupnjeva, 30-45 stupnjeva ga je nagnio na stranu. I tu sam shvatio znači da ovi krovni nosači sami po sebi jednostavno nisu dovoljno sigurni, jer znači sigurno neki 10 godina koristim ovaj nosač. Imam 3 takva nosača i 3 bicikla sam prevozio tako na taj način kroz nekih 10 godina, nikad nisam imao sličnu nezgodu. Međutim, evo, dogodilo se to i tu sam shvatio da zapravo ovi nosači jednostavno sami po sebi nisu dovoljno snažni za te nekakve sile sa strane. Tad sam krenio malo istraživati, mislio sam možda trebam nekakav bolji nosač. Međutim, shvatio sam da jednostavno svi ti nosači, ti krovni su na isti princip, znači jednostavna konstrukcija im je ista. Svi imaju nekakvu slabu tu točku, znači za te neke sile po strance. I u biti onda sam čak razmišljao o onim nosačima što idu gore iza na kuku. Međutim, budući da moj auto nema kuku, a i većina automobila osobnih nisu sa kukom, i jednostavno morao bi nadograditi auto sa dodatnom kukom, što je proces koji zahtjeva i vremena i novaca, a i auto bi morao ponovo na homologaciju i sve ostalo. Tako da to nije bila opcija. Onda sam čak počeo razmišljati da možda trebam kupiti veći auto. Međutim, koliko god veći auto da kupite, opet vam zauzima unutra prostora i ne možete dovoljno velik auto kupiti, osobni automobil koji bi služio za sve ono što vam služi osobni automobil, plus za još transport bicikla. Mislim, iako je najsigurniji i energetski najučinkovitiji način transporta bicikla, znači unutar vozila, ali jednostavno to nije bila opcija za mene jer mi treba prostora unutra. I onda mi je pala na pamet ideja, pa zašto ne bi recimo koristio isto ono što koristim kad prevozim bilo šta drugo na krovu automobila, znači bilo kakav drugi teret. A to je, znači obično uzmem one gurtne pa zavežem pa osiguram sa gurtnama. Tako da sam to u biti i napravio i išao sam isprobati, međutim to je stvarno nije slavno završilo jer te gurtne pri najmanjoj brzini, ne znam, 50 km/h stvaraju toliku buku i toliko vibriraju na vjetru, tako da sam se bojao da ne bi pukle i da ne bi bila još gora nekakva nezgoda u prometu, tako da sam od toga odustao i u biti zbog toga sam odlučio koristiti ovo teretno uže koje imam još od prije, jer takva užad se dosta primjenjuje u outdooru, znači mislim 250 kg da može podnijeti težine, tako da super stvar. Ja sam ovo kupio u Lidlu prije, ne znam, 3-4 godine, međutim znam da toga bude i u Pevecu, može se kupiti na metre, a nije nešto pretjerano skupo, tako da nešto što stvarno svako može koristiti i znači to uže ne stvara nekakav otpor zraka, nema tog vibriranja, nema buke, a može se jako jednostavno zavezati, znači ovaj trackers hitch, što Amerikanci zovu, inače to je samo kombinacija 2 zastavna čvora, ali to ću vam malo kasnije pojasniti. Uglavnom, takav čvor se jako brzo zaveže, jako brzo se odveže, tako da nije nikakav problem, a jako je čvrst i dosta dobro drži.
u biti koliko je to zapravo čvrsto, mogu vam sad demonstrirati, evo probat ću malo gurati bicikl. Evo sad ako uzmem, evo pogledajte koliko je to čvrsto, znači kad ja njega guram i vučem lijevo desno, skoro cijeli auto se, miče se cijeli auto. Što se tiče sad tog takvog prevoženja, ja ne znam, nisam probao sa 2 ili 3 bicikla, međutim ja vjerujem da bi se moglo, 3 baš ne vjerujem da bi se moglo, ali 2 nekako bi se moglo, znači ako bi se provukle ove užadi kroz točkove, jednostavno i to je to. Bilo bi malo kompliciranije zavezati, ali bolje da je sigurno naravno nego da je sigurno i malo možda nevjerojatno ružno izgleda, ali je barem sigurno, znači. Eto ljudi, znači to je to. E sad što se tiče samog vezanja ovih čvorova, pa taj tracker hitch možete naći tutorial bilo gdje na internetu, stvarno ih ima jako puno jer se jako puno primjenjuje u outdooru, ali evo mogu vam pokazati čisto da vidite koliko se brzo on zaveže i koliko brzo se može odvezati. Evo samo da opet kameru namjestim, znači u biti evo čisto da vidite odvezivanje, samo se ovdje povuče, ovo se tu izvuče, opa, ovo se izvuče, evo to je u biti to, samo se tu iz ovoga i tu je drugi ovaj zastavni čvor, evo ga, znači nešto zaista jednostavno. E sad kad se veže, znači sa svake strane se napravi prvo ovaj zastavni čvor koji služi kao taj neki lup. Tu se okomota oko ovoga, morate samo namjestiti da bude skroz dokle god ide ovdje. I onda ovaj drugi kraj se samo provuče, tu se zategne i sad tu možete zatezati i ko luđak. Možete zatezati do mile volje, međutim evo, znači prvo kad zatežete s jedne strane prvo onako malo lakše zategnuti, a onda sa druge strane suprotne onda malo jače zategnete, čisto da vam bicikl ne bi se nagnuo, znači da stoji ravno. I sad kad to zategnete, tu prihvatite čisto da se ne otpusti i ovdje zavežete drugi zastavni čvor, samo ga ovako zategnete i to je to, ovaj dio ostatak ja stavim onako iza vrata unutra u auto. Sad ne mogu jer mi tu kamera stoji. I to je u biti to vam je taj trackers hitch. U biti kombinacija 2 zastavna čvora, odnosno lupa ili kako već ko naziva. I vrlo jednostavno odvezivanje, povuče se tu, ovdje se skine. Ovo kad se izvuče, evo ga. A gore naravno ide najobičniji onaj čvor. Onaj najobičniji čvor koji svako zna zavezat. Evo možda ćete vidjeti ovako ako vam pokažem. Evo znači taj najobičniji čvor se gore zaveže. Mislim da bi čak mogli samo jedno uže primijeniti, znači na samo tu kod ovoga kormana, ali ja sam za svaki slučaj koristio 2. Što se tiče dužine samog užeta, ova 2 su negdje oko 4,5 metra svaki. Znači ovisi o veličini rame i veličini nosača bicikla, mislim od 4 do 6 metara da vam da trebate imati 2 ovakva komada užeta i to je u biti to za jedan bicikl. Eto ljudi, nadam se da je bilo zanimljivo, informativno i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!